U Jasenovcu, recimo, bio je jedan od zlogašenih ustaša, zaboravila sam kako mu je ime bilo, mršav, suv, visok. Taj je samo ubijao. Njegov jedini posao i zadatak bio da žrtve ubija. Kako koga? Ubijali su maljem, čekićem, kamom, vešanjima. Vršena su strašna zverstva. Način na koji su ubijali žrtve, to ljudski um ne može da zamisli. Rasporili bi ženu u drugom stanju, izvadili dete, a zatim nju ubili. Ili odseku majici dojke obe, ona držeći detence u ruci, a detetu odseku glavu i šutiraju kao lović. Očevidaca ima puno. Naprimjer, dete moga ujaka, njegovo unuče, Mladen, mali koji ima 1,5 godine, stavljen je na bojen, ustaša je stavio na bojanet i prebacio preko kuće. Tražio sam priliku za bekstvo, a to je moglo samo u pan logora da se desi. Ustaša je došao i rekao, treba nam 20 mlađih, jačih ljudi. Pošao je, odabrao je, ja sam se tada još rekao sam zbog tatinih krompira držao na nogama dobro, odabrao nas je 20, dobili smo ašove i lopate i u dvojnim redovima krenuli smo. Kad sam video da idemo prema izlazu iz logora, probudila mi se nada da li će mi se ukazati prilika za bekstvo. Međutim, nas su odveli na ogromno veliko polje, Lonjsko polje, koje je nepregledno i na jedno kilometar su nas zaustavili. Tada je jedan ustaša iz torbe izvadio 4 kočića i zabio 4 kočića, označavajući jedan pravougaonik veliki, i rekao, kopajte ovde do 2 metra dubine. Mi smo kopali, oni su nas kundačili, terali što pre da to uradimo i negde s nama je bilo jedno 5-6 ustaša. Kad smo iskopali raku, rekli su nam da iziđemo iz te rake, da se malo udaljimo, a divan, sunčan, martovski dan je bio, trava je već počela da niče. Koje godine? 42. godine. Posjedali smo na zemlju, onako iznureni, znojni, zamoreni, i pogledao sam u daljinu i video ide grupa ustaša i pored njih ide nešto nisko, malo. U daljini mi se učinilo, rekao, jesu to ovce ili svinje ili neke životinje, nešto malo ide pored njih sa strane. Kad su došli blizo, razaznao sam da su to deca.
ustaša je stao na jedno 100, ostali su ustaše na jedno 100 metara od Rake i jedan od njih je deci počeo da govori: ajde deco, ko hoće da ide kod svoje majke, kod svoje bake, nek pođu sa mnom. To su bila deca od 2 godine koja su tek mogla da hodaju, pa do jedno 5-6 godina. Kad sam ih video bliže, kad su došli, video sam da su to živi leševi, da su to izmučena deca, puna kraste od šuge, od ne znamo čega, iscepana, a po liku i odeći video sam da su srpska i jevrejska. Tada su dovodili po 20 do Rake i ustaše bi tada okolile tih 20 njih i počeli da dižu jedan po jedan, bi digli dete, dali si drugome i na kraju 3., 4. do onoga koji je bio na samoj raci. Taj bi uvatio dete sa lakoćom, podigao ga tako da su njemu bila okrenuta leđa dečja. U ruci je imao čekić, stolarski čekić najobičniji, i jednim jakim udarcem udario je dete u potiljak, čuo se vrisak umirućeg deteta, poslednji i zadnji vrisak. I onda se čuo tupi udarac, tupi pad, zvuk tupog pada tog deteta u Raku. To su tako vrlo brzo i vešto radili, uz za njih duhovite i vesele primedbe, kao na primjer: jesi čuo kako je zapištao, i tome slično. Tako su išli i grupu po grupu dece dovodili do Rake i sve redom pobili. Vidilo se da u tome imaju veliko iskustvo. Za to vreme mi smo stajali na 10-15 metara i gledali to sve. Do mene je stajao jedan koji je još verovao u Boga, bio je stariji od mene, možda 10-15 godina. Plakao je i ja sam plakao, svi smo plakali. Suza je suzu terala, a on se okrenuo, pogledao u nebo i glasno, vrlo glasno i odlučno rekao: Gospode, ako te ima, udri grom iz vedra neba i ubi ove zlikovce. Nažalost, niko se nije javio sa neba. On je 3 puta to ponovio i na kraju se srušio na zemlju.